Dumelang sanibonani sanamukela la hlelweni lenu enuluthanda kakhulu no excuses paper prayer la kuMoja Love 157 nakalina ke natumelo kwamahlala mukoni wanchirukulu mina Hlanhlakane kanti ke namhlanje sinilandela yona bukhoma la eOrange Grove sizobona umama Angel uthi no man angikwazi ungahlala nje umzukulu wami asogola le ndoda isebenza la ngabe umama yena ukuphi ake sisondele siza ukuthi kwenzakalani mama yebo njani kodwa siphilile njani Khehle? Siphilile mama mani ngithi angigijime nje ngisondele ngizwile nje ukuthi uyangidinga namhlanje kwenzakalani mama igama utumelo kwamahlala lo mbhalelo kuno excuse paper prayer Yebo tata. mama ubani Umama uAngelina Nyachoba from Orange Grove. from mama Angie Yeah, Mama Angie. kwenzakalani mama uthe sisondele usiphuthume nje Tata njengoba ukubhalele nje ndithi uphuthuma mntana sekhaya ukuhlupheka ndingugogo. Ndizibona sendondla umzukulu. Sendenzela umzukulu ngithatha umzukulu ndimsesikolweni ndimenzela zonke izinto enotata wakhe. Ndiyayibona ke eyokuthi ndibhadale izinto zesikolo. But endikulwelayo ndilela umzukulwana wami ukuthi nekena amazwi utata akhe notata abe show mhlamba avuma ukuthi ndiyamfuna lo mntana ukuthi abe kuye okanye mhlamba anixelele ukuthi gogo andimfuni lo mntana because umntana ndiyambona ukuthi nekena uyathinteka engqondweni lento ukuthi utata akhe ukhona because upromisile last ukuthi uzaba khona sesuka lapha akasekho ene lanto lo mntana iyamdisturba lasesikolweni khasambe nayo nje kancane unangakhi umntwana umntana una 15 years 15 years umfana Ntombazana umfana uzufike nje ugogo wena uzophakamela umntwana umama womntwana umama womntwana ukhona cha umama womntwana ngaba bantu nabo uyekile nje ukuthi kube njalo because I think umama womntwana uthathe advantage ukuthi again since lo mntwana ezelwe umama akhe bekhona I'm always there endlini siyadla akulalwa kungadliwe abantwana baye esikolweni so akayithathi serious lena uyaphangela yena okanye akaphangeli tu uyaphangela naye mama umntwana uyaphangela kodwa uyakusiza ekuthenini umntwana asizeke ephangela nje uyansiza elohlotyonyana because hlala ixesha elinye nje athi mama namali imali yami yashota imali yami kwathintini and manje uthola ukuthi ngena iyandibetha both sides jini mama kaloku nawe kumele uenjoy yakhe impilo nemali yakho okubhlunge ngoba into ebanga ukuthi ndize apha sendizibona ukuthi ngithatha imali kaRamaphosa ndibhatale isikolo inatsika isikolo awuphangeli wena mama mina I'm self employed okay but endikufuna kakhulu ukuthi utata womntana ngoba at least umama ukhona and uyambona umntana wakhe but utata womntana ukude and lo mntana ngumfana and why isizathu sokuthi ndize ndikubhalela ndikhe ndaxhumana naye ngoDisemba kanye lapha koNovember one promise ukuthi nekena uzaba sempilweni yomntana and ndambona umntana waba happy umntana xa happy waze ngoDisemba wafaka 1000 rand umntana wami othenga impahla wadabula and I was crying in my room manje university tata jonga ke ngibe into nemshutele embonisa ukuthi jonga ndithengile thank you so much daddy I love you I don't know ukuthi yena mhlambi lo nto akazange imthinte na mina yangithinta ndaqonda ukuthi lo mntana lo uyamdinga utata ngifuna uunderstand imeko kaloku lo mthwalo akumela ngabe umthwalo wakho ngifuna uunderstand imeko endlini ukuthi ujongene nantoni na sizokwazi ukuthi siye kutata yakhe ujongene nantoni endlini imeko iziphi imapha ama challenge obhekana nawo ngenxa yokuthi usuma manje uthathe ama responsibility unaba abantwana abanye dinabantwana bayi3 abamamantwana okay umntana omdala umfana xheko lidala lina 40 but ke and then ndibe nomama lo mntana no sister wakhe omncane bayanceda endlini okanye nakhona ubhekene nento uyi1 isikhathi esiningi lapho uthi andifuni ukuthi bayanceda because uncedo labo andiliboni because ixesha eliningi lo mncane bekade engasebenzi nomsebenzi obhadleka ene naye lo ongumama khona akasebenzi umsebenzi obhadleka kanti bhekile ungathi usebenza emakitchen but iwari yami I don't know ukuthi uhola malini because noba mhlawumbe ngithetha naye ukuthi uhola malini kwenzela ukuthi ndiyazi ukuthi ungincedisaphi uzangixela ukuthi mama ndihola imali yami incinci yabona ene lento iaffecta mina ngiyasebenza mina ndihasla ndiyasebenza kanigqibele noba mhlawumbe andikho emsebenzini ndizawuhamba ndiyofuna ezinye izinto abantwana ndibakhulisile ndaze baze bafikelela la abakaze balale bengatyili including and futhi kuwesi kunjalo nje yilaba bami endibazeleyo bandilethela abanye nabo nawe asingene lapha kulo tata ongekho
angekho nje into eqale nini okanye nje kule 15 years umntwana ekhona ubengekho nje qha okanye into yamanje nje uvele nje ngale 1000 rand yango December thi Butomde into ezaqala yona mina since nomntana wazalwa ezaliwe umntana lo mfana weza nomamakhe bathi bazazohlawula bemka umntana wami walokho egijima khona lapho ngathi bebehlale eCosmo na eCosmo lapho bagcina behlala ingathi babo babini lapho ngambona umntana amseke buya mayibuya wahlala lapha endlini okoko nje so kule 1000 ekhiphe ngoDecember ubecala mina kumi nje nebeqala nje nakhona ndize ndithi yiba sempilweni yomntana akho yeva ndiyayithanda ke leyo ukuthi it's not just about imali uyafuna nokuthi abe nempilo empilweni yomntwana wakhe mama usesikhona ngifikile nginawe nje ngizokubamba ngesandla nje udinga namhlanje masiya laphana ngokusize kanjani yabona manje into endidingayo kulamfana okokuqala andizulwa naye andifuna emsindo ndifuna ngixelele ukuthi nekena uzimisele na ukuthi abe sempilweni ka until azakwazi uzimela okanye akafuna uba sempilweni ka ukwenzela ukuthi ndiyazi ukuthi xa ndithatha irresponsibility kungabikho into ithi noba ndikhupha imali ndiqonda ukuthi inhliziyo yami ibhlungu ukuthi kanene lo muntu unotata wakhe and nami ndikwazi uhlala phansi naye lo mntana ndimxelele ukuthi boy utata wakhe akakufuni accept that ngizokwazi ukuthi ndimlungise ndimhambise nakuma-psychologist okanye ama-social worker ukwenzela ukuthi ingqondo yomntana ilunge kuzomela ithatha kaloku uma uletha umuntu emhlabeni kumele uyithathe i-responsibility akakwazi ungayibalekela nje escape kanjalo mama lelu hlelo lula for abantu abafana naye yes ngaphandle nje kokumosha isikhathi nje I think ngikuzwile nje konke nje ngizokubamba ngesandla kokho nje sigijimele khona nje siye kuye ngaphambi kokuthi sifike kuye nje ngicela nje sidlule ku Ghost siza ukuthi simthola kanjani lo mfowethu okay Nkosi ngicela nje ungilandele mama ndiyabulela asiphume nje mama enje ngaphambi kokuthi nje sifike lapha ku Ghost nginembuzo nyana embalwa la idingo zomntwana nje ngathi zime kanjani i-cost ekhona nje ngenyanga izidingo zomntwana njengoba bese ngishilo kuwe bhuti ukuthi nekena into endiwasha kakhulu ilento i-school fees because wathi school fees nje ngayimalini yeah i-school fees lapha yana ubhatala 1.5 so ubhatala i-hostel nje uhlala khona lapha e-hostel ubhatala 1.5 and then every Monday or Friday uyabuya ezekhaya so mayibuya ezekhaya ngiyenthenga start i-Uber so manje ndithi nje ngeveki is 200 rand ukuya nokubuya 400 rand 1.5 plus 400 so kuyi 1.9 yes like how many 400 ezi4 kanye 5 okay yes so iyona mali endicelayo kulomfana and then ezinye naye umntanami okokunye kwezinto ezesikolo I mean ukutya izinto ezinjalo asizifuni andizifuni zona ndifair so singayirounda nje ngokuthi udinga malini kuyena 2000 kuyena yes le 2000 icover school fees and then izokumetha halfway ngemali transportation ukuthi ezekhaya yes ukuthi ezekhaya aphinda abuyele esikolweni okay no mama ifair ngiyayithanda lento ukuthi responsibility ibe yabo bobabili no singashaya imoto sondele ku Ghost Ghost lama Ghost. Baba. Ndoda engayethemba. Shoputezi. Ngiphatheleni namhlanje mfethu. Ya le outhi sitholile la sipana khona. Okay. Just besogolisa labantu basipana la but otherwise wona iplan sitholile ukuthi simthole. Yini abafuna ukusinikeza inamba kamjini. kamjini. Ukusigaya number ya out but make sure ukuthi iplan isayithola. No. Ngakudingeke kanjani. No so ngiyenze njani manje? Wena shaya imoto zokusendela ilocation gijimela kule out. Okay no ngizoyenza njalo. Ngiyabonga. Ma armathe rutlo etsa shore ramtholi ngiyabonga ukuthi amzozwa ngawo hola sanibona madoda ninjani madoda siyaphila futhi kunjani ngiyaphila ngize kuwe mfethu angazi ufuna sishaye la okanye sikhulumele kuphi ngoba kusesipanini la ufuna sikhulumele simelele suke la emsebenzini wakhe eduze okanye senze njani ukuhloniphe ukunikeza ithuba Ukran. Uyamazi lokho ngihamba naye. Yeah? Umazi kanjani? Gogo kaNathi. uNathi ubani? Mntana, umgcineni umntana wakho phezulu. Umgcinela Simani. Umgcineni umntana wakhe ma. umgcinele second sikaJanuary So ubani mama akho
last month. Ubone khona last month. Hlangane naye. Alright. Well, without ukumoshela isikhathi umama usibhalele la. Ngicela kutshela ukuthi wazi la namhlanje. Anikade sikufuna Awusemsebenzi. hayi. So namhlanje kumele siwuqede lo daba alungiphathi kahle. Qale lapho manager. Manager wenzani? Okay, ngicela ubukhuluma nomama ngapha ngizokhuluma nomanager. Abantwana-ke phela thi akinana le-camera tsele ka senetele le tlo motsia le tlo mmosa le soa Wona mo. mmosa le soa Asna scarce, asna 20 minutes 20 minutes. Unless you're not ready to answer. yaboya le Wona mo ibila recipe. Come on, ma muthe hore wa ire le mo. Ngicela umxolele mama ukuba. Molo Maphuthi. Unjani? Uyazi ukuthi wanje lapha ndithi? Maphuthi. Yabona wena into edinga yile. And ngonganibuzi lo mbuzo lo ngoba uyangicaphukisa. Nangoku usaqoka uthi ugqibele uAnathi last month. No kuphi? Wena ugqibele uAnathi. Ngize last month. Wafika bani? Wafumana bani? Azange. Awuzange endlini. So awuza Yena akufani phela ukwazi ukukhuluma noAnathi Maphuthi. Actually uyangicaphukisa mntanami. Ndithethe nawe kakuhle ngoDisemba nangoJanuary ukuthi into endiyifunayo kuwe ndidinga into yokuqala endiyifunayo kuwe ube sempilweni kalomntana kaAnathi. You agree with me ukuthi ngoko sengizaba sempilweni kaAnathi ngoku. Mama ngicela uzele ngapha. Yebo dithi ngibe fair kuwe ngoba ngiyabona ukuthi izoya lena. Mama ngicela ungimelela. Futhi kwenzakalani when it comes to indaba yencosi yakho? Ayisazwana. Yeah? Mama umntwana isazwana. Hayi angikhulumi ngomama umntwana ngithi umntwana. Yeah. Kanjani? Kwenzakalani between wena relationship yakho nomntwana wakho yini okwenzela umntwana wakho? I think the question I understand that. Yes. Njoba mama khulu. Kwenziwa yini lokho? Bengasebenzi asibhali eSpanish. Asidala kwele Spanish. Last year. Umsebenzi uphelele nini dude? Bengina 3 years Umntana una 15 years. So asizwa sikuzweleke kule 3 years. Le eminye iminyaka mama ngicela ungene nawe ungisize la. Kutomda ayikho into endicela kulomfana. Into endicela kulomfana andinandaba ukuthi bengasebenzi 3 years okanye 4 years. Into endicela ngoku seke semsebenzini. Abesempilweni kaAnathi athathe irresponsibility kaAnathi yasesikolweni. Nayo into endicela kuye. Ezinye izinto andizifuni kuye. Ngicela umtsheleke ukuthi kwenzakalani ngomntwana njoba ula namhlanje. Inkinga abhekene nazo umntwana so that I understand. Sizomnikeza ithuba naye because okokuqala ulomfana uyazi ukuthi ndithe kuye ndifuna besempilweni kaAnathi because uAnathi esikoleni sometimes uyenza into ezingekho right. Yeah, izinto ezingekho right ngithethe nawe Mabhuti ngoDisemba nangoJanuary ukuthi uAnathi wenza into ezingekho right esikolweni and uyambona ukuthi udinga ithando likatata wakhe. NgoDisemba wena wafaka 1000 rand. The thing mawufake la 1000 rand lapho ndakuthumela imessage khona ngikhala. uAnathi esithi tata nditsho ngendimlo. Thank you so much, Daddy. I love you. Akazange acele enye into kumntanami. wathini kuwe? Ngenza impahla wamthengelezwa 1000 rand wathenga impahla sakubonisa impahla wasibona nawe unazi impahla umntana wathi tata he was walking like this in the passage ethi tata ndiyabulela enkosi I love you. Ifike njani lonto kuwe wena? Yafika la kanjani lonto kuwe? Anandaba nenye into ukuthi kwenzeka ntoni uAnathi kuphela and if I don't fight for now for uAnathi akekho omnye umuntu uzamfayitela. Dabuya ndaze kuwe Mabhuti. Dakubonisa imali endispendile for uAnathi usukela yonke uJanuary. Wena you've got everything. Wena unezinto zonke endikubonisile ukuthi mina ndingugogo Anathi nayi into. Into enzoyifuna kuwe nomama kaAnathi ukuthi nikene nibhatale imali umntanakho. Ifike njani lonto kuwe wena? Yafika la kanjani lonto kuwe? Anandaba nenye into ukuthi kwenzeka ntoni uAnathi kuphela and if I don't fight for now for uAnathi akekho omnye umuntu uzamfayitela. Dabuya ndaze kuwe Mabhuti.
Dakubonisa imali endispendile for anathi usukela yonke uJanuary. Wena you've got everything. Wena unezinto zonke endikubonisile ukuthi mina ndingugogo anathi nayi into. Into enzoyifuna kuwe noma maka anathi ukuthi nikene nibhatale imali umntana wakho asimniki 2 phendula ke before sizomtshela ukuthi sifunani asimniki 2 kwenzakalani bese umama naku uhlelile udaba sifele la kule show ke sifuna umuntu sinikeza nama side ngapha nangapha le ukuthi awusebenzi the name of the show is no excuses so excuse because umntwana mawumlethe emhlabeni depende kuphela kwenzakalani ukuthi ingane yakho nayo kuyo naye umama uyazi ukuyilala emsebenzini abangumama wadilaya amaphepha ukuthi malanga ngenza amaphepha emsebenzini no but sikhuluma nge-day to day month to month basics ekumele uzenzele abantwana ngiyayizwa leyo ukuthi amaphepha which is wrong umama unazi izathu zakhe mhlawumbe kwenzakalani ukuthi umntwana ungenzi isiqiniseko sokuthi uright mihla namalanga mama sila ngicela ube ngapho ukucala ngapha ngiyarenta ngiyatransporta usuka from Cosmos to here so imali engiholayo la but ulala udlile wena ngiyalala so wakho umntwana uthi udlile angithi ukuma wakhe so irresponsibility kama wakhe ukuthi anakekele yonke lesiyafa so wena uhafu wakho so all these years in fact I understand le nto ye3 years ukuthi awusebenzi yonke le minyaka kwenzakalani yayizwa ke le 3 years ukuthi awusebenzi ithinga ukuzwela last year na this year last year na this year no umama uthi kimi you only came what December walethe 1000 bethi last year ngithi bengisaqala ukusebenza last year and then this year ke usiku 6 months manje le 6 months why ungayenzi next so uyasebenza ke manje yes ngiyasebenza but imali ayikho enough ayikho right phelele transport imali ngikhona good angiyiva lento ekhulumana negazi lakho mama umtshela ukuthi umntana usafara kanjani mhlawumbe yazobhuda akayi understand lento esizelela mabhuti andifuna urepeata futhi uanathi unida wena asithethe ngemali ma une-10 rand u-35 rand uyayidla nginike yena ke ahlale yini ubani andisoze ndikunike anathi jonga okokuqala wena njengoba usithi ngena wena wathumela izinto wena utholakala efonini yakho awutholakali ndikuthumela imessage after wena usukile lapha that Sunday upha wathi kume ngena sodibana somewhere uthengele anathi inatsika ifoni uzanifonela awuzange unifonela kwafika yaba iMonday uanathi wakufonela anathi wakuthumela imessage uanathi wenza zonke izinto do you know what the other thing ebhlungu uanathi kanti yomlando ngoSaturday esikolweni wajonga isikhathi uanathi wathi gogo kuyafana manje noba ungamfonela manje usenxilile so uyotshwala mina nginazo zonke imessage ndikuthumela ndize nifike lamabhuti mina bendingasoze ndize lamabhuti because noba mhlawumbe ubuhola i10 rand noba uhola i10 rand lana ngoba nami uhola i10 rand mabhuti noneli uhola i10 rand but uneli uyakwazi ukuthi nekena aye half nami and futhi phakathi kwalokho kunotata ongutata kaanathi for wena okuthunyelwa zonke izinto njengamanje ngiphethe inatsika imessage evela esikoleni namhlanje kuseni ithunyelwa kubhutwandile the sad story kuthiwa kubhutwandile ngena anathi his father because wena inamba yakho ibekile lapha awuphenduli nenamba zabantu lasithi imali awunayo yini ekuhlulayo ukuthi umntwana kumbone mihla namalanga Monday to so mawushayisa endlini so awunaso isikhathi sokuthi Monday to Sunday shothi wena usebenza 365 days a year kule 6 months le half 6 months nje awukamboni umntwana wakho nje except ukuthi izolo umchayisile last month uchayisana naye so yini ekuhlulayo ukuthi ube ne relationship naye because naye it's another thing umntwana ekhalelayo yini ekuhlulayo brother ngiyayi naku ukuzile ne excuse emali not that I understand it but manje angitshelele excuse yakho ukuthi umntwana wakho ungabe ne relationship naye
lapha i-Queen's Quay. So uyabona ukuthi Siyabulele. kahle uyamthanda lo mntwana Braz. Encane le ntwana. Unabo abanye abantwana? Bona baphila kanjani? Yabo same. Bayingakhi futhi? So abantwana abawu-3 la eSouth Africa bayasafara ngenxa yoba boyi-1. Are you saying that to me? And you are saying it with confidence? It's not a confidence. What's Because the- bahlala nabo umama wabo. Abantwana bahlala nabo. Siyazama ngale ndlela engizama ngayo ukuthi ngithande nabo emfweni. Yazi inkinga yami yini futhi ngawe ne? Unayo imali yotshwala. Umntwana wakho uthi utata ndiyacinga ukumfonela but ngiyacinga ukuthi mangizomfonela manje ngizomthola kudakile. So yiphi eyiyona i-priority kuwena? Because you can't tell me ukuthi awunamali elona mara yotshwala. So inkinga ikuphi? We want to find the problem so that kube ne-solution. Umntwana angasafari kanje. Ukhona mfethu usebenze enkampanini enkulu kanje. You can't tell me ukuthi angeke ukwazi ukusebenza usupport umntwana usebenza ine brand engaka. Asilungiseke mama kudingeka malini nazo understand Mabhuti. 20 minutes ngasi. Mabhuti, ngicela unjonge emehlweni mfana. 2 things. U-Anathi ubhatala i-Anathi 1.5 lapha e-boarding school lapha hlala khona. I-transport lapha eyomthatha esikolweni. Mina ndiyam-ubharishela enkayomlanda eThintin nakabuyela eMonday. Okay? That is 800 okanye 1,000 rand is 2,000. Lapha ngase-Eastgate. So from Orange Grove to Eastgate eQueens. Why kube imali engaka? Because ilento bathi into nama-Uber. Ama-Uber sometimes yes akahambi, it's either mina ndiyamhambisa okanye i-Uber. So imali endicela kuwe Mabhuti is that 1.5. Ezinye Njani mfethu? Sizokwazi ukukhuluma. Hayi mina ngiyavuma ewanti. Izongena kanjani 1.5? Cala nini? Namhlanje zi-4 zikaJune. Month end kuphela. Month end kaJune. saphi ifoni yami lapho because Ufunani efonini mama? ndifuna i-account la emsebenzini abangazuyifaka ku-account yami ezaya straight esikolweni. Okay. So izolunga kanjani? Niyilungise phakathi nihle ningene nomama manje. Okay. Ngcono sivale lapho. So going forward, iphuma direct from emsebenzini niye emntwaneni. As a belief and then lastly my bro. Ngiyacela ngiyakuzwa ukuthi busy 7 days a week. Bengicela i-relationship bethu nomntwana. And i-question enginayo loku iyaringa la engqondweni yami. Kwenzakalani phakathi kwe-relationship yakho nomama womntwana kuze ugogo athwale kangaka emsebenzi ekubeni bekumele ngabe? So no, sengibuza wena ukuthi nina noyiJune kuphi nge-relationship in terms of angikhulumi nge-romantic relationship. I'm just talking about social relationship for the sake of umntwana. Asikhulumisane. Okay. Hayi yona into enzile i-right for abantwana. Ngiyacela-ke brother for umntwana ne? For umntwana ngoba le izohamba engihlupho. Ngicela ningene phakathi-ke umama uzabuya angitshela ukuthi kwenzakalani. Ngiyabona selihutlile utla sowuthwele dipampiri wetsalani? Hayi sesifikile e-ofisini sakhuluma nase-ofisini. So imali le mhlambi le 1.5 izaya straight esikolweni. Yes, so bazambhadalela umntana every year. Ayiso 1.5 iyabisuka kimi yamntane then le ayihlangana naleya. So wena uzokhiphe yakho 1.5 uyisemntwana. Le yokuthi esikolweni abe Le izabe esikolweni. Yes. Ngiyabonga mfethu. Kuyangijabulisa ukubona ukuthi sifikile. Ezinye ama-resolution